Ya ni ele tue nei taeao ma ka ngofie ya fai foi ona tato feilo ai sa mo lungo o nganu pe ul e ile nei taeao fo a tai foi le tue le fa malolonga ya fai foi ona tue fa tau nuina tiuche ya wala vaia malona malo ai ole ata tu amateli talo ia o tatou fai mea whaasolo ai le nei taeao mātou whaaftaitele lava ta mā i lau taitainga
I lau puipuinga, I lau leoleonga, ma lau whaamalolo. Whaifo na mātou toe whailoa I fia, ma lau atunou, lau whanau le aingo KERISO, I le nei taeao, ia ono o lo walofa ma lo wanga le lei, sa mātou momoia I le pōngisa, ia sa tau matia pe mātou te au lia mai ia e whaafitai, I lo walofa ma lo wanga le lei, ia e vi ia I pea oe whanga mauta mā, mātou por kalame le atua o le Malū taeao, wha le anganga le nei taeao, pala au lava I lau whaau unga le me whainga luenga, ia e silieri whaau unga le whanongolongo a lau whanau, vea foi lau upu le atua, o se tau mawhitanga wha le anganga le nei taeao, ia a lava o mātou tangata, le ngata I o mātou tino, ia e mai se foi o mātou wanganga, mātou tangata wha talitali mo oe mo lo malo KERISO, ua lata mai wha amnia mai oe le li ien nei taeao fo ia te oe li bi ingono o Yesu. Amene ma amene. Ia, ia le tua le nei taeao, ia ile suafa man malo Yesu KERISO, ia e ofa ma whatalo whatuai sa moa, ia mai au pa mau, mai au pa tumutumunga se yo na eu, ia ile whangalo ina fo ile tua le talalilei, yo na tūlanga wha lupe ina, ia whatalo whatu fo ile pa tonu neia au onanga le Global Kingdom TV channel, ia le sunga le whawhengainga ia Mike malwhalitua ia Sarah, ia ai mai se fōli no whaalo, ia male pa ia, male mamalu le au whainga wenga, kia ile ofisa tūtonu, ia au pilani, ia a le teimili nei, ia o lo manuia I nei, I Wellington I le lau mua, ia o lo malaia le la, praise the Lord, ia whata lofa tuai, I le pa ia, male mamalu le tātou, a ainga o KERISO, ia o pa anga malava le Global, ia Kingdom TV channel, whea lava se meo o sa o le nei lalolangi po kolope, o lo e maua mai ai ia le nei au aunanga, ia e whaatalo whaatu ia te oe I le suafa manu malo o Yesu KERISO, amen. Pāwhitai fo I lau titalo, pāwhitai fo I le tāpo inga, Ata fo I leo nei o mātou mātua whaale nganga, ia maiaba oka ma no fo, ia ai mai se fo I nei o mātou mātua malolo, manu malo, ia pasta a whele, malitina ia whirila, on ti a whele, whawhitai tele la mai tau tāu sanga, tā kua inga, ia e mawalunga I pēr le vi inga o le ele, amen. Sa mōr tātou Malū taeao whale nganga I le nei taeao, ia o le a maua mailia I le tusi le mangalia o Ioane lona ta upu le lua skulu maltasi, ia a o lona whai upu e iwa, e o le whai upu e skulu malwha, ia le lau tango e whai tau atu, ia o le tātou tusi whai tau na nei taeao, tusi na Ioane lona me ta upu e luas fulu maltasi, ia a lona whai upu e iwa, ia se o le whai upu e luas fulu malwha, o I whai upu e fulu malwha. Ka mai le tātou tusi whai tau, ua lātou tuta, o nei loa le o le afi malala, o le a foi ua tunu ai ma le areto, ua whetala I atu Yesu ia te lātou, au maia nisi ia, ua utou maua nei, o na haluane leo Simona Petelu, ma toso mai le upenga Yuta, ua tumu I atitele, e lau se lau, ma lau lima, ma le tonu ngalau, e ui lava ina tele o ia, a ele I masae lava le upenga, ua whetala I atu Yesu ia te lātou, o maia na ai, a ele I whaamalasia se tasi o le au soo, e fesili atu ia te ia, o ai ea oe,
awa wala tau loa o le ali'i lava ia o na maliwane leo Yesu oi o le ali'i lava ia. Amen. Ia tamulia mai le tua tusa ma le faitauina o lana apionga ia fo'i pea matu mau ia te ia lona vi inga e whaamamau. O le tātou Malū taeao whale nganga i le nei taeao ia e whaapuina whaapea ia o le Malū taeao a KERISO. Amen. Ia tali tonu o le lea wa e a whai wa e ala whai mai i le nei taeao matangofie ia whaafitai i le atua ua whaitawina lo soifua ia malo fo i nei tangata ia te la tu o lo maua mai le nei taeao i le alofa ma le anga le lei o leli. Le anga i le tala noa lava i tātou ma meo whaalave lave whaafuase. Ai mai se fo i le malanga le maliu ma le oti. Ia ai whaafitai i le atua i lana te inga i lo soifua ma so mātou wola. Ia o whaitawina ai i tātou we wau lia mai manuia le nei taeao. Ia a whai fo'i o bangaia le malanga le maliu ma le oti i le nei taeao inisi o tātou ainga. Ia matu lava le whananga a le porkalame o le Malū taeao ia lo whangia i le atua lana whananga e uwhiti ai o tātou ainga whanonoa. Ia ai vi ia le atua le nei taeao le tātou au tū le nā ia po le tātou whaasoa ia o le Malū taeao KERISO. A whai fo nā ue alala i lungo le lao ai, ua tali lau sua ia i le Malū taeao na tāpeneine e o tō walo ma tātou whanau ia vi ia lele e whelanu lanu wa i le whaasoa ma le tufa ma le anga le leia le atua ia ua maua ai lana tātou tali sapaia ai ma le fia ia ngā nuenga nei a tātou whanau ia ua usauni ai le Malū taeao whaaletino. Amen. Ia whai fo lai te Samoa ia maana ia te au lava ia o le esia ma le popo ia masina koko Samoa ia e mori ai le tātou Malū taeao le tino. O le Malū taeao peilana tātou iai le tātou autu le nei taeao. I le upu e le nie ta ua o le 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚘 ai i le morning meal le po le Malū taeao o le sapa po le Malū afiafi i le upu e le ni o le tap non e whamai la le talitonunga tasi leo o tau mafa po o mea ai e sili e mana o mia pe tahaua li a te i tātou le Malū taeao le au mai aia le ele au iutaia po le au ele au eleni le upu le o le 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚘 ia o le latou talitonunga le talitonu fo'i e whaasao ina fo'i e lau lava lea tangata e pei a le lei a le Malū taeao ia ele toe ai asesi toe vaenga e toe a whahina ai lau le malos. Amen. Te yo a fo'i le afiafi a tātou mata atula le tātou whaasoa i le lei taeao tusa ma le tātou Malū taeao Samoa. Ia o le whainga whaiva a Petelu ma nisi o so o le tala tuspa ia to o iwa o ia to o fitu le whaiva lea. O le vai taimi lea ua to e tū mai e su KERISO na ie watch ia ua tawhalo le whina ngalo Petelu e alo e toe whangota. Se i toe so e maisi na i a wā le Malū taeao walanga e wawa ai mai whaitau le i le tala lea. O le whaiva lea le whai sa whai le pō ai malamahane le taeao ia a lewa whaatasi atu iai mai Yesu. E mataulia foila o le iai le tō fitu o le whaitau le tuspa ia o Simona Petelu ia leanga o ia o le tama o le whaiva ilungo o le vaile i Galileia. Ai o le
o le a fo ia o le au vai le fai ai le fai vai le polia se malama ai le taeao o le vai a ai e ta ua o 𝚟𝚒𝚍𝚎 o le vai le Galileia e fai si te le ia ai o pito nuu le o iai le tala inga Iesu le a inga mai e le autustala o le gospel po le tala le lei ia o le vai i 𝚟𝚒𝚍 o le vai KERISO ia o le vai Kapanahumi ia ai tasi a le vai o le vai le Galileia amen e le mamao la le vai a ai le ta la tātou tala noa i le nei taeao ia male a ai le ta ua e tuspa ia o le a ai o Iesu ia o le a ai Kapanahumi pe o isa senta iai ia le tala inga Iesu a o iai le nei lalolangi o na iai le talitonunga ia o le whetaumla inga ala e sau mai lunga le nof tau mai Kapanahumi whaasolo no le ilalo le e alua ngai ai kupito ia e peo le awala le sa feu ia i tangata ia vai taimi ia na mafuanga na senta i le tala inga Iesu ia awale moli mawina o le malo o le atua amen e pela o le vai a ai fo i lea po le pito nuu le o 𝚟𝚑𝚎 o lea lai lunga o le a ngai o le vai Galileia ia le nofuanga lea tasi leo mataanga o lai ei totonu o Israelu le teimi le nei e taua la le vai a ai lea o taua o Peter's primacy ia sia fa sa mo le titi ia pe o i lea na fa ai le matu pala ia Peteru ma taurio le fa ai ungo le tala le na fa ia Iesu ia Peteru Iesu e te alofa ia tia ia e fafanga ia uma moe e fa petala fa tolu ai Iesu le tala le ia Peteru ngai na tota mai ai Peteru amen ai mata lai i le vai ai le o tusala o le to tonu le mata anga le anga i tai e iai la le fale i lo tu tauanga vale anga i tai le vai Galileia e iai la iai le fa i lunga le au vai le fale pese fale sa e le tite le tele ia o se tasi o fale mata anga ia a o le sila i lo tu matau o lo iai la le status po le whaatangata o Petelu o la tu wai ma le to la fa mai le tali tonunga a Israel o i lea na whahe e ai papa ia po le pulo ia Petelu o ia o le tai ia ma le to le nga tu iai lo na whaatangata o le pule na ave iai ia o le a le pe mai ai i Petelu ia e tausi ia ma moe Petelu ia e tausi pe fanga ia ta mai ma moe Petelu ia e fanga i ma moe mai ia le ma moe le titi se io le ma moe o matua soifua le wa ave ia le pule ia Petelu e na te ia ai le lafu ma moe e le lafu ma moe la Valentino le lafu ma moe fa le nganga wa i o le faiva le ia le na ave ia Petelu e te leto e maua e te leto e faiva ta ile ia a fai oe ma faiva i tangata amen te le tono lunga o lau ai ia te le tono lo iai le tina ia po nai matua a fai fo lai fia ngai le tamai fia au mga luenga ia a lewa iai le tina ia ma le whanau ia wa o lo o i New Zealand nei vai taimi ia o lea fai tuanga onga o le vai aso muri la nei te le tonu lao lunga o le lao ai ia o lo iai na i o walo ma tātou whanau amen o lo o ngai ai lao ai wai ta tawana iai ni tangata i lunga o le lao ai e talia le Malū taeao whaalitino
Amen. Mai mauritina le tauti ngā le whanau. Ia pe a lau mai le Malū taeao whaletino. Ia e mai. E lei ni se o lo i lungo le lao. Ai. Amen. Ia ai fia le au kuka. Mai la tau o lo tāpena ina le Malū taeao. Ia ono o lo vai mai. Ai. Kwa sangi fia. I ta mai tina o whanau. Ia e o atu e tali le tauti ngā leo le Malū taeao. Wa manongi le falai moa. Wa manongi le scramble egg o le toast ia o tātou la le sa mole te whalongolongo mai ai fisi a le esi ma popo amen ia la mo tātou sa moa wale o toe ua sa moa sa bali wa ia foli fua moa wa ia le falhaua ia evi ia le la ia tangata i lungo le Malū taeao Whaletino e pe e fa pena se a foi se fa afsili le nei taeao po ai le ana bala au lia KERISO e alala masa fa i lungo lana Malū taeao wala ngon Malū taeao o le wata pena i KERISO i to tonu o le fale le pe se fale sa le na uta ua o se tasi o mata anga i o lo o iai le lau e ta ua la le lau lea i le upu latina o le mensa Christi o le lau a KERISO po le Christ table ia po le lau ai a KERISO o le lau la lea o le wata pena Yesu e fai ai le Malū taeao amen le te fai tau atu iai watunu le ia wata pena le areto o ilanga fia mai Yesu i taimia ta pena ai le lau o le ia wa umana tunu ia male areto o te iloa lai tono lunga lau ai le leita wa felanu wa i lau ai faltin amen ai whaftai i le atua o le wa maua le abanoa wa sa wai KERISO e kuka le Malū taeao pe ta pena le Malū taeao a le fesili la o ai la lea o le asa fai i lunga o le Malū taeao lunga o le lao ai o le Malū taeao amen e te maua la tau fai mai le tātou tusi fai tau e tau tali le fesili e pe ona whaatuina i le nei taeao tusa ma le tātou Malū taeao whaalea nganga. Amen. Po ai tangata i lea wa la avala au lia Yesu KERISO e o mai e sao whawhai lunga o le lao ai ia ai ta pena e ia ma lauina e ia le lao ai. Whaftaire ua whaele e lea le alo le atua. Amen. Ono le tāpena ina o lana Malū taeao. Bi ia lele whawhitai pe a maua so wabanoa. Tate fia iai lunga le lao ai le anga o le tupu o le ali o le whaola le ua tāpena ina le Malū taeao. Amen. A o le fesili la po ai la le ala bala ulia e la tau te bangaia le Malū taeao. Ia e peo na bangaia ai lau ai i le nei taeao le Malū taeao Whaletino. Amen. O le tangata mua la le a mai i tusa ai ma le tali mai ale tātou tusi whaitau i le tātou whafsili le nei taeao. I te maua le whai upu nai whai mai o lo o tā ua i le waalu le po whai upu whai upu le tolu whai mai wala to o atu o na la to o ai lo le i le maa ai le i maua se i ai e tasi i lea po wo o li taeao wha upu poi whai man whai amtanga al whai upu i wha o le whai ngā whaiva lea pe telu ma le wali ia to ono to fitu ia pe telu o walu le po
o le tangata mua la le wa bala aulia Yesu e sa fai lungo lana Malū taeao i lana lao ai wa te pena ina ai le Malū taeao o le au fai ngā luenga e sa ngā lua i le po e tali tonu i ai niso o uso ma tau whawhine ia sa la tau ngā lua i le po no po amen lea lawa e tau nuu i lau fale a fai tau nuu watu ia ele i tāpena ina se Malū taeao ia fai maalia le taeao amen ai whaafitai le tātou whaasoa po le tātou Malū taeao whaaleanganga ia leo balaudia o Yesu wahalu le po o e ngalue whia ngai whia au mga luenga ia wale salinga sa ilinga malo ia wa fosi fas palawa se itulo ile tina ma le whanau mo tātou ainga amen ia lea la ua vai le wari fa mai wahalu le po lea ua o mai le taeao e tele tonu le tau whaafitai o ngaile i asa lau whaiva na e whia ngai e whia umanga luenga na po wai ala fia wai taunu fia ane lo fale ma lo blawa wa tali le Malū taeao ma le tina ma le whanau di ia le ali ai o le whaiva lea na asa le whaiva wa halu le po o whaile ngā luenga e matau lia o le i le au ia le au whaiwhaiva o le kamo Peteru o Antelea ia ma le whanaua a le whai o Ioane mai fo ia ma Iakopo o le awali i nei e tofa e whaile la tau pisinisi o le la tau pisinisi la o le whaiwhaiva e iei baa whaiwhaiva o le awali i la nga o le talitolunga ma le whaamtalanga e iei le whale e whai e la e ave iei pe ia e mai tau i o istakisi ia ma le ven kempi tutuila pe o whale whapena wai lunga o le sami i nai tutuila iei whapena umala le whaamtalanga o le tala e iei whale ia e ave iei le ia e whapena o na whaiai ia apa ia o le mafua angala le o le pisinisia le wali ia amen o le o e whaiwhaiva o na ave le i o le whale ia awata penanga o apa ia o le au wali ia matua masani le lei lunga o le mai lei Kalileia ai ono le pito nu le fa e mai ile fai ngā whaiva o Tiberia le vai a tas e iai le talitonunga tasi leo o ngā sami wai loa le lei e Petelu ma ane te lea ma Iakopo ma Ioane o le ia le e tele i e sau mai lunga le vai mai le Yoritana tau mai lea i le vai mea tonu wale lata atu iai Tiberia o le o ngā sami lea e iai le talitonunga e peye oa iai le o le vai ona whaasolo mai le i lalo ia mātoe a ngai mai i le vai ale i Jordan River whaasolo ai le i San Mate a le ua asa le whaipala ua li le ai whaafetai e ui ina asa le whaiva le pō amen o lea na bala au lia ina ua hae mai le whaiva ua manuia toe api loa i le Malū taeao whaaleanga i le tela noa i le itu whaaleanganga te loa o oe maa o le tangata wa lewa na tautua ma au na i loa tua le pa mai ai le tala tuspa ia na o le tu mau e whaal te ia o le ngata anga e whaal ina o lo no winga o lo tala noa i le tangata wa lewa na tautua lewa na au na wha maoni ma tu mau i le tua malona malo
mai se lona fina ngalo le tala noa mai Yesu fa mai Yesu na o le tu mau se yo o ile unga po le ngata anga e fa o leina ai sea le anga ile fa o leina o tanto tino na o tanto nganga o fa o leina amen ai e tu mau ile tua malona fina ngalo le la fa mai ai tala tu spa o le atana o le tangata ua levanga nga lue peila o na iai le tala lea. La whai ngā ruenga na ngā lue i le pō. Tau nu o e whai le taeao. Amen. E wha pe nā fo i la tātou ua levana tātou au auna ma tau tua i le tua malona pina ngalo. E le ngatau o so matua whawhine ua tutu mai le ngā ruenga e vea matai o e kālesia. Ve matau singa o la fuma moe au i tātou fo i o lo pa pena o na au na so se tofi so se ngā ruenga i to tonu o ngā ruenga le atua o le tala no tonu a iai o oe nā wa bala au lia i le Malū taeao a KERISO amen le anga o lona fina ngalo le ia e tu mau mo o tu mau hallelujah matau lia fo e iai fo ia le Malū taeao o le fili mana au. Ai o le manei o le Malū taeao lea ua tāpena ina i KERISO mo oe le tangata ua lewa na tautua ia ma lona malo. Amen. O le whai mai leo o le vaenga lona lua e te maua le whai upu e 5. O ai tangata ia ua bala au lia e KERISO e o mai e ai matau sami matau mafa ila na Malū taeao. O le vaenga lona lua, o le whanau. Wha mai ni whai upu le 5. O na whetalai atu lea o Yesu i a te ilatou. Le whanau e pe iai ea ni atou mea ai. Ta lofa le whanau. Ni iele li, amen. Tali tonu wao pe iao ngau ta ua o New Zealand ni. O le whai malo longa le whanau mai tu uanga, mai a o onga. O le alai lunga o le lao ai. Ma nei ai e o se mafutanga. Wata i lua foi o na ua whainai nei a ma. Ua foi a grandkids. O loa ta latu lunga o le lao ai. Ai feel soi mai lunga o le lao ai ma. E o mai ele e malo ai pisa ho. Papa, nana. Matusi mai le 5 fia ai le mea ma le mea. No, o fa tuale le matu ai ma e ta o tonu an tala tu spai. Fa tu sa nei ata to fa na lungo le lao ai e pe o ta mai o ni. Amen. O le tupu ai, o le sangi fia le la wa bala aulia fa mai KERISO la fa na we. E iai e se to me ai. Hallelujah. Te loe tele tomu pa mai ale Ioane le mo muafa i upa sfulu malelua. A o ilato umana talia o ia ma whātua tua i lona suafa. Na ia abatu i hei o lea manuia. E a vea hai i lato ma whānau a lea tua. O le whānau fo i nā i li tūwha lea ngāni. Ua bala awina i le Malū taeao wha lea ngāni. Amen. Whaftailo wabanoa molo wabanoa. Wabala a wina ai i tātou le tupu e tupu. Tātou te watu e sā whaai lungo le lao ai. Ia matali lana Malū taeao. E ele tamaititi e mai. Ai ina watula i mai tāvita. Le tupu o tāvita. Ana fasili ngia le tupu. Ile pei se si tonu le aingo saulo o toi. Ia nga iele au na saulo. Ia na va ia le tamo mepi poseta. Ia o le tama le fa mai e mai o le antali o yo lantana. Aina mai fo le tama titi. O no le fata mala o au tau sitama. Na pa ua le tama titi. Pa mai pe 5 tausanga na pa ua. Nga ngau ilo na vai se itulo. Le na mafuai o na
ona mai le tamaititi. Lea la ua wala aulia e tāmita, e a mai e sa whai lunga o lana lao ai. Lea pa mai ai ia le tamaititi, ia o ai au ua wala aulia ai au le tupu e sau e sa whai lunga o lana lao ai. Te loe pa pena o e maa. Whaftai le tupu lea ua wala awina lana whanau. Ia lea ua ia tāpena ina le Malū taeao. Ia ai sau tātou te taeao 𝚟𝚒𝚍𝚎𝚘 mai. Amen. E le ngata la ina wala aulia pe o na iaia tātou walo ma whanau lungo o tātou lao ai. E whapena fo i le ata manino. Lea na wala awina ai e Iesu lea wali ia. Wata ua o lana whanau. Amen. Au le taimi te talia ai Iesu KERISO e pei ona whai mai ai le Ioane le mo mua whai pasuma lua. Amen. Ona vea leo oe maa o whanau a le atua. Amen. Mau ai leo lo wāwanoa ma lo wāwanoa. Tātou te sao whawhai ai lunga. O le lao aia le atua, po le lao aia KERISO matali lana Malū taeao na ia tāpena ina masaunia mo i tātou. Tātou te le tu mau e le nei o langa. E le whai mo i tātou le nei o langa. Tātou te o uma, tātou te tutu luma o fōwham sino KERISO. Ai manai ia le tātou tu ua le nei la lolangi ma le nei o langa le tu mau. Amen. A ua maua sou no fōa i le lao ai lea. Le anga o KERISO lea la lauwina le Malū taeao. Tātou te tali sua ai 𝚟𝚒𝚙𝚢𝚑. Amen. Manai ia o le maua ai o lou no fōa. O le tonu o le tamai whalsa lea na o tā ua se tasi o mātaanga. Le iai le laulau lea o le mensa 𝚗𝚙𝚎 o le laulau aia KERISO. Lea na tā pena ai le Malū taeao le taeao lea. O le iai no foa. E sio mia ia le lao. Ai lea po le laulau. Ma le ata o le whalawa. Ma le ata o le ia. Le tusi lunga o le lau ai. O le hata lea o le Malū taeao na tāpena ina i KERISO le taeao lea. Mo le tangata sanga lua i le pō. Lua mo lana whanau. Amen. Pela o nau tā ua. A tātou ua o i le unga. Pe a tātou tu ua le nei lano langi. Ala le malanga le maliu ma le oti. A whai fōi e tau nuu ma wha tau nuina si tianga e tusa maana por kalame maana puapuanga. Wa tā pena KERISO lana lao ai. E ta ua o le tali suanga le tamai maamue. Amen. O la fōi la wa e tā pena no foa o le lao ai. O le whamatalanga o KERISO nate saunia le tali suanga lea. O le Malū taeao la lea lewa mai i. O le ata fōi lea o le taimi o le unga tātou te o iai e tusa maana por kalame maana fuafuanga. Whaftai le whanau lea lena maua le awanoa e wala awina. Amen. Ai tāua lo tu uo leo langa le nei ma laulangi lei. Awa e mautinoa mo o mautinoa. Wa wala awina oe mau. Amen. Ina ia sa whawhai lunga o lana lao ai e tali le Malū taeao. E le iase si awala tātou te maua ailo tātou no fōa i le tali suanga le a KERISO. O le tātou tali aina o ia. E avea mali ma whaola. Tātou tali tonu i lana ngā luenga na sau tā pena i le lalolangi le mataulia o le taimi tonu lea. Ua toi a fio mai Iesu. Pe ia o lona whaalinga lona fitu lea i le au so. E wha se funu aso
na mafuta ai e su talo na toe tu mai na ye woti maona so wato a abelo o ia ile la e amea e alu e ta pena le lao ai lea e ta pena le Malū taeao lea a wā oe lea le asu atu. Amen. A whai te talitonu ma e whātua i lana ngā luenga tā pena, lana ngā luenga mā ea ea. Amen. O lona maliu lunga o le sātaulo, o lona tānu mia, ma lona toe tū mai lea le mafuta ai le au so. Amen. Lea lana umalo re whaasfuru aso o nā fio lole o ia i le langi. Ea, e tā pena mai le Malū taeao mō lana whanau. O ai lana whanau. O i lato uma e talia o ia ma whātua i lona suafa na ia abatu iai o lea manuia e a bea ai oe mau o lana whanau. O le upu le maninga ngana lea sa masani o na tā ua ai a enisi maftanga le nei foi maftanga o le whanau a KERISO o le whanau a le atua whaafitai whaafitai ta ua ta ita ta ua oe o le whanau a KERISO po le whanau a le atua le anga le lala maua lou no foa e te lala ai lungo lana lao ai ma tali lana le Malū taeao wa ta pena ina e ia mo oe moa. E alu le po o whai ngā luenga. Alu le po o ilunga o le masa. Tau mo whai e mua se i a wale ainga. Ai tā lofa ua asa le whaiwa. Amen. E ui alama ra ina asa le whaiwa. Ai suso o mai, pai mai e su lau whana ue. Pe iai ea se tau mea ai. Amen. Te loe asa lo whaiva. La te tonu e whale tonu oe whale tonu au. E ngao se i tulou oe ngao a. A o le tangata lea. E anda lana Malū taeao whale nganga le nei taeao. Na te whao tumuina lo upenga ma lo upenga. Amen. Na te whata mau a inga la upenga ma la upenga. Petelu wa asalo whaiva a oe o le masta o le vai. Ante lea o oe foi o le si masta o i. Iakopo ba Ioane. A le wa asa. Amen. Aisea. O le ata manino lea. A le whaangao ngā wina oe. E le mawhai foi o na e malama i le fina ngalo o le atua. Pa mai Yesu ile, pa mai whaanta oto Yesu ile ausali, tā tukai o male aus, whaara saio. E tā ua o na a whaangao ngau ina, a bea oe mau o se whangu pa u fau te tulou. Ale a bea oe matangata fau, ma whangu pa u fau se tulou. Se ata whaatu stusa, e le mawhaila e oe petelu, o na utufia oe ile waina fau, e whaatu muina ai lo tangata fau. Petelu wa asalo whaiva. Antelea wa asalo whaiva. Iakopo ma Ioane wa asale whaiva. O le anta manino lea, whaangao mua o tau. Amen. Ile tino le nei. Po o le nganga fo. Ai se i whaatu muina la o tau ele mana lea o le nganga pa ia. Amen. If a vea hai oe. E tumu ai lo tangata. E a toa ai e lo whaiva. A toa ai e lo whaiva. E tamau ai ngai lau tau mo whainga. E tamau ai ngai lo mātou tau mo whainga. Oai, o le tangata lea na tāpenaina le Malū taeao whaale nganga. E le ngata o lana whanau wahalu le po o ngā lulue. A o lana whanau wa fia ai. Aisea, wale eise mea ai. Wa asal whaita. Sa mua whapena uma i tātou. Ai whaafetai
whaafetai, amen, pe a moa so wa manoa, e talia hai le tangata lea wa tāpenaina le Malū taeao. Amen. Leanga o ia o le pule o le lau ai lea. O ia o le pule lea wa tāpenaina le kuka manai o le Malū taeao. Amen. Ea, e tali ai lau sua, ma tali ai lau sua. Ina ua e talia ma whātua i le pule o le tausamaanga. Hallelujah. Dona tonu, o tangata lea ua wala awina i le Malū a KERISO i lea taeao mātangofi. Whamai le whai upo se fulu. Ua whetala i atu Yesu i a te ilatou. Au maia nisi ia ua utou maua. O lea ua ua maua le whai, ua maua i a le whai ba. Ina ua whetala i atu Yesu i a lafola i a le upenga i le loloto. Lea la ua maua le ia. O le ata lea e mai i, o le au whai pisi nisi. Ma taulia o le i pe telu ma antelea. E pana le lato pisinisi le pisinisi ia ma le whanau lea se pitaio. O le tama o Iakopo ma Ioane. O le au whai pisinisi lea. Le sa whai i. O lea iai ma le tangata na tōwhia e Roma. E na te haoina le taulanga Iuteia a topo Yerusalema po Israel. O le tangata e suafa ia Mateio. O le hao taulanga. Amen. O le tasi leo milionea ia mai taulanga o tangata ia la tu te haoina taulanga a tangata Iuteia ma ave Roma. Nea foi la iei kamosa kai o foi le hao taulanga. Lea ala tu e hao le taulanga e tai wha e wha popo i lunga. Amen. E tu sa a whai e sifuru ta la tu leo o sa kaio wha se furu le tau ainga. Pe lima sifuru fo. Tai wha. Nai mata la. E whai tele lasi au lau ainga la. Lea la ve ai mata i o leanga o ia o le hao taulanga. Ua maniu le si pisini, whai pisini se o iuta le se kara. Nanga ieta le tonunga e le leile le account general ka malo. Le ngā lainga whai e tamana e whai ma whai lau tusi ma teu tupe o le maafutanga lea. A le tupe a lea na wha au mati ai o ia. Lea la ua sa au whai i le au whai pisinisi ia e toa lima. Lea ua wala au lia i Yesu KERISO. O le ata lea au mai i. Ua maua tau ia. Ua tau tamau ainga. E te ilo le tangata lea o petelu. Ina ua tamau ainga le ia. Le upenga. Tamau ainga le upenga. Whamai le tala tuspa ia ua toso mai upenga. Ua lema. Ua tumu le ia. Amen. E ui la ina ilo e petelu o lea ua tamau ainga lana upenga. Ai na tuu ai petelu. Ai sau i le tangata lea. O le tamau ainga o tamau ainga. O le whai pisi nisi o whai pisi nisi. Langa o le mafuanga ngā o le ave o le tusia. A luka ya eleni. Leanga o tangata e leni e tumu i le mawhauwhau le poto ma le anta mai. O leo whai pesi nisi. Lenga ave e luka ya i tangata e leni. O le tangata leo Yesu KERISO. E full of knowledge e pape nao na run na li pesi nisi. Ia au lai tala noa i li tūwha le angata. Lea la uvala au lia. Amen. E uia pe telu e whailau pisinisi. E le ngata o le whaiwhaiwa. Ai o lau a inga fo i ao uma mai ai olive. Ao uma mai ai le mine. E whausia ma mau ai le suau.
po olive oil. A lela na tu uma pe te ma fuanga foi leo le tinga le loto pe te lu lispa upunga Yesu. Ele ma fai ngo fiel kamela ona sao le pu le au. Ai le ma fai le mau oa ona sao le ola e fa. Lo le ia pe te o isi le o ia le o le si mau oa i tonu o Israelu le mai tan. Mai Yesu tu mea uma e muri mai. Mai pete ma tu mea uma le wa tanu a pivi ila le ma wai so wa manoa yo. Langa wa ule fai pisinisi. Wa ule tamau ainga. Amen. Excuse me. A le wa bala aulia e KERISO. Le lo po si la fia Yesu KERISO. Ma fu anga le o toe fo ia ile va enga le lungo le vai. Amen. Wa toe ma pia ma wa le toe atina ina o pisinisi. Yang o tama ia o tama fai. Ale wa asa le taeao lea. Le lau so soani ia Yesu KERISO le la tau penga na asa. Le lau wa ba yatu pe telu. Ma fuanga len fai mai ia Ioane ia pe telu. O le ali. Tangolole o pe telu o fulo no o fulanga sa fa sau. Amen. Te lota si fo ile ta ngata e tau nei o le tangata wo ofu le tau sama. Nanga ye le talanga watu le fanta oto watu le matai. Wo umona ta pena le tau mafitanga po le tau talisuanga molona tali. Sa fa i mai le tangata. Wo eselo no ofu e ofu ai le tau sama anga. Po le lao ai na tuli fafo. Ai sea, le eise ofu. Tu se ese lon ofu. Na ina ofu atu ai ofu le tau sa maanga. Amen. O lo tala noa i le tufa le ngana. Pea e talia ma patua tua i tangata lea. Na te tapena ina lo la e sina e te sa fa i ai ilana tali suanga. A o lau mai e ia le Malū taeao mo oe moa. Amen. Lea la, o lau fai pisi nisi la lea. O ila tō watalia Yesu KERISO e fai mali i mawhaol. A lea ua bala awi. Whaafetai atu foi. Ia te o tō umalaba o lango sua po sponsor nei au au nang. Whaafetai le tō pito la au. O tau nao lau fai pisinisi. A fai e te whaafonga mai e te lei whaatua mai te lei tali tonu mai te lei tali aina Yesu KERISO e fai mali i mawhao. O le wha atoanga lau pisinisi. Matamau ainga lau pisinisi. Ina ua e talia la le tangata leo Yesu KERISO e fai mali i mo whaola. Ea. E au ai nei asa lo whaiba ai tamau a hinga lau pisinisi e peia o petelu. E ui na ua vava i atu petelu ua tumu le upenga ma ua tele leia na iloa le leie e petelu. E sili atu lo tamau a hinga ili tangata lai tapena ina mai le Malū taeao na ilo me ia ua vava i atu iei. Amen. E sili atu lo walu ile tangata la. He is a source of everything. O ia o le puna o le tamau ainga. Nai lo le tamau ainga leo o waba i atu iai. O le ata leo le whaatuatua. O le whaalango i mea ua e whaamoe oi. Ma le mauti noa o mea ua e. Mauti noa mea le i baia. Amen. O le ata lea ngai lo le leia pe telu le ata lea o vava i atu. O le tamau ainga lea na masani o na vava ai atu iai. Ai le i muli le tangata lea. Tasi lea le manato pe telu. O le atu le tamau ainga le lalolangi lea.
ai sau ale muli i le tupu o tupu ma le tangata o le puna o le tamao ainga na te whaamanuia mai i anta. Na le atale o lau whai pisinisi. Amen. O le lona wha o tangata na bala aulia. E te maual whai upos fulmal wha. Whai mai o na whaali whaatolu. O lona whaali whaatolu mai leo Yesu i ona so. Talu ona toe tu mai na ye woti. O lona whaali whaatolu. E leo le whaapitu le whaatolu la le. So, o le tangata la lona wha. Lewa bala aulia i le Malū taeao KERISO. O i la tou e fia i lona whaali mai. Amen. Te lo le tangata lona tolu lau whai pesinisi. O le tangata le abatu i ai le plan atoa le atua i ante ia. E whai ai o ia ma tausi mea. E whai ai o ia ma tangata e pule. E wa aia le pesinisi a le atua. O le mori mawina o lona fina ngalo, mori mawina o nganga, ia maua se nganga mo ia mo lona malo. A le tangata la le e tonu, le e whai pia mai ai, o i lato uma o e fia i lona whaali mai. Maua le whai upule se folu ma le wha. A seo whai tau watu le lua le petelu, o i le lua le Timoteo, e wha ia whai upu e ono ma le Malū, e o i le Malū. E wha pea a wā o au, wa wha malingina nei lo toto, wa lata o na pō te alu ai, wa o tau le taua le lei, wa i uia te au le tau sinionga, wa o ta hofi le upo le wha tuatua, o le nei wa te wina mo au le pale o le ami o tonu, e foa ina mai ia te au i lea lava aso o le alii, le wha masino ami o tonu, e le ngata fo ia te au, a o i latou uma e fia i lona whaali mai. Amen. O le tangata le lewa, bala au lia i lunga o le Malū, o lau ai, o lo utapinai na Yesu le Malū taeao. O le tangata e fia i lona whaali mai. O lo tala noa i le tangata e talitonu lona loto ma lona mawhauwhau ia Yesu KERISO o le alo le atua e bea foi o ia mo na alii mo lona whaola o le fia i lona whaali mai o le talitonunga o le talitonu i le whaali mai o KERISO o lo tala noa le tangata e talitonu le seitianga KERISO. Amen. O i latou uma e fia i lona whaani mai lepa mai Paulo ia Timoteo wa o tau le taua le lei wa iu ia te au le tau sinionga. Le la uan wa uma lea wa ta pena mai e le atua le pale o le taua o le pale o le ami o tonu. O lo tala noa i le tangata whamaturo wa maliu mafasiotia ona o le mau ia Yesu, martalitonunga ia Yesu. Ele ngata la ia te au, le la walu, au ila tau e whaatalitali, matalitonu, mawhaatoatua, matalitonu lona toia fio mai, o ila tau uma e talitonu, ile toia fio mai o Yesu KERISO, ai mua le teime e whailoa iai maia e se tia. Amen. Talitonu o le tātou whasoa na o le tātou Malū taeao na nei taeao. O ai le wala au lia i le Malū taeao KERISO. O le tangata whai ngānuenga i le pō atoa. O lo tala noa i ate oe ma tangata ua. Le bona tātou au na ma tau tua ma whaatalitali i ate oe. O i lātou o umalava e tu mau se o ile ngate anga e whao laina lea. Lona lua o i lantou umana talia o ia ma whaatua i lona sua whana matu ia i o lea manuia e a bea ai i lantou ma whanau a lea tua. O le whanau a KERISO lela
la avangaia le la ai o le Malū taeao o KERISO le nei taeao. Lona tō, o le tangata whai pisinisi. Amen. Pe o na iaia tātou sponsor le nei taeao, le anga le whai pisinisi. Pe whona tātou whanongo atu, o pe telu, man te lea, ia kopo ma Ioane, e whai pisinisi, o la tau fo ia sa whamue moi ai, ta mau ainga, o Israelu ia mai tau, ia ona o le mawai o pai ai le apa ia mawai ma le sua o le olive, ia na whatawina lea, e maua mai ai le sele. A lea ua tuua, ai sau i le tamau ainga o tamau ainga, o Iesu KERISO i o le puna o mea uma, e maua ai le manuia le ngata le tino nei, a sili ai le manuia wha le ngata. Lona wha, o i lato uma e fia i lona wha le mai. Tele tonu o oi o tangata, o le whātalitali le seitianga, a whaifo i o mai le wala, au tātou wō i le tūnga mau e pe o le tala tuspa i o le ala o laulang i uma. Amen. Whaatali e le nā, amen. A wai mua mōna tō mai o e wōti o ia KERISO, o nā lea, o nā li ua lea o i tātou, ma avi nā e tātou whātasi mai ia, tātou whailoa i whātasi mai ia i li bāne mene. Ia sa mōra tātou Malū taeao, nā lei taeao. Amen, tali tonu ua whaamulieina, lo loto ma lo whinangalo. Ia e ala le soso ni mai le upo le atua. Amen, e tupu lo whātua ma lo whātua. Ia e ala le tau longo mai o ana fionga mo i tātou. Ia, pēnā whon whātai atu le CEO. Ia, po le whātonu nei po kalame. Ia awale insiniaina o le tātou por kalame, ina ia le lei ma mātanga o fie, e mawalunga ai sona vi inga, a tātou whai o le titala. Mātou whaftai tele lava, ta mai lau upu, tau longo mai, ma tau whamanatu mai a te mātou. Ia wā lava oe, au mātou iai le nei o langa lo mātou atua, e le whai nei o langa ma nei lano langi mo i mātou. Awe tā peneina le lao ai, le tau mawhitanga, te laulawina o le mātou Malū taeao, tātou te tali sua ai whātasi mo oe. Whāmanuia mai oe le atua, whāmanuia whoilo wātunu, la singa o le nei aso, mas whoilo au na ia mai malau whai ngā nuenga, ia who ia te oe le vi ingona o Iesu. Amene, amene. Ia manuia le nei taeao mo na la singa, ia iai le anga le leo le alii, lo nā nganga pa ia i tātou whafo ma le tātou whale, ia iai lo na mana tai. Ia nei taimi ia whātou whaatu, le au nanga Global Kingdom TV channel, ia mai le lau mua e Wellington, whātou whāsoifua. Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polu and Taeao. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Otahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started.
Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your 𝚘𝚘𝚢𝚘 account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For 𝚘𝚘𝚢𝚘, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your 𝚘𝚘𝚢𝚘 registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your 𝚘𝚘𝚢𝚘 account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan.